I ćao svima ljudi, moje ime, oh my god, it's Čada i danas gledate naš treći game na kanalu. Kao što i vidite, igramo na KGB Craftu, pardon, ovo je drugi game, malo sam se zbunio, sam se sjetio. Ovo je naš drugi game i ništa, pokušat ćemo pobediti, vinati, kako god ko kaže. Nemo me loviti ti samo. Ok, mi smo skoro full iron i dobi igrata da ne dobijemo sad sword. Oh my god! Dajmo sword odmah na početku. Oh my god, ljudi, to se traži. Moramo vinati ovaj game jer stvarno nam je sada cool krenulo. Izvinite ako bude malo frame dropalo jer trenutno mi se skida LOL. Skida mi se LOL i mnogo mi laga, a meni se baš nešto snima sada i ono greota bi bilo da ne snimim. You are killed. You are dead, you are dead, you are dead, you are dead. Jao bože. Nemoj me jebati, molim te. Što mrzim ovo. I hate. Ajde, nadam se ću se regenerisati ubrzo. To mi ne treba. Koristim teksturu od Huahvija. Skoro smo full iron. Aj, može se reći da smo full iron jer stvarno... dobro, nisam ništa uspio uzeti. Splash za regeneraciju. Uzet ću ja sada da se brže regenerišem. Vidim, u 5 blokova vidim. Znači, ovdje je lik. Ovdje je lik. Meni treba strela. Ok. To je to, ništa uzeli, jesmo. Ne znam. Idemo dalje, treba mi znači strela. Kako dobiti sad strele, to je bitno. Ajde, idemo ovamo, ovdje smo obrstili sve. Da. Idemo ovdje. Da li ima negdje chest? Ček, ima ovdje chest. Mi da lutovan? Nije lutovan, to je to ljudi. Ajmo sada ovamo. Oj, šta li? Nadam se, nema negdje chest. Sam se malo izgubio. Ima. Dobro, lutovan. Idemo pravo, izlazimo odavde, uzmemo ovaj chest. Frod, to se traži. To je to, tu. Golden K! Oh my god. Ne treba mi kompas. Znači, stvari, pobit ću vas to i uzet ću samo kompas i ajmo. Imamo Frod, to je cool. 20 strela! Oh my god! To se traže najviše ljudi, 20 strela. Daj mi sad strele. Nije bitno, imamo ovo. Ajde, niko da me ne napadne. Oh my god! Kako sam sad... Kao da sam čuo lika. Ali dobro je da nije ni bio nikakav lik. Imamo ovaj potion, što je cool. Imamo taj boots. Ok, uzet ću to. Idemo ovdje negdje ako bude bio sprat. Nije bitno, idemo gore. Jao, eno ga, dobar chest, sigurno dobar chest. Moram se nekako popeti gore, kako? Da, imam ender pearl, ne. Daj bože me baci. Baca me sigurno. To je to. Goldenka! Oh my fucka, gada, mada, laka, haka. To mi treba i spojim. What the hell, to. Mogu da craftam, ne, treba mi crafting table. I sad čekaj, taj potion ću ostavim. Sad smo nevidljivi, ok, ovdje sam čuo da je neko bacio potion. Samo gdje? Treba mi brza regeneracija.
brza regeneracija. Chest refill često, oh my god. Refill, treba mi to, imamo diamond, iron leggings. To se traži, ok, imamo to i stick. Neću, idem ovdje u onu štalu, imam jedan ender chest. Pa ću probati ići na centar. To je to, imamo dosta strela. Nije bitno. To, diamond. Ček, ako ja uspem da... A ne, teorija da uspem. Da dobijem još toliko diamonda da craftam i nešto u vezi ovog. Ne, sada. To je to, full iron diamond sword. Ali sad nam treba samo... Šta nam treba, ne znam. To je to, prilike. 3 golden, pa deš bolje, majke. Ovoliko potiona imamo. Stvarno, ja ne znam, mi smo stekovani do bola. Oh my god. To se traži. I da ne uzmem onaj gore ender chest i mogu krenuti na centar na neki clean up ako bude. Idem ovdje i uzmi se. Pa dobro. Jedan diamond još. I mogu craftati još jedan diamond sword da spojim da mi bude ono full. Ajmo mi, gdje je centar sad? Centar je ovamo, koliko ja znam. Moram jesti nešto. Imamo baš dosta hrane. Ne. Ajmo. Evo ga centar, ja mislim da je ovo centar. Jeste, ovdje je centar. Oh my god. Daj Bože da nije lutovano. Nije lutovano. O nije lutovano. Vidite, sad smo našli, znači, taj leggings. Pet diamonda! Oh my god! 6. Ne, oh my god, mogu craftati barem kapicu. Nije bitno. Ok, diamond helmet. To je to. Oh my god, smo tako dobro stekovani da ovo nije humano. Da, samo još fali FNS. Tačno sam se setio. Ok, to sam sve spojio. Ok. Imam dosta... 4 goldenke! Fucking dobro. FNS! To je to. Fullova. To mi neće trebati. I uzet ću to da bacim ove levele. Mora biti da nađem za čaranje tablu. Trebam tablu za čaranje, treba mi tabla za čaranje. Ajde, craftat ću jedan diamond sword. To spojit ću ih. Imam jedan full diamond sword, treba mi... ako kliknem ovo... A ništa, ok. Treba mi za čaranje. Daj Bože da ima gore. Jao. Kad sam vidio knjige, prvo sam pomislio da će biti, ali nije. Game adding. Oh my god! Mogu sam craftati s onim, mogu boot za craftam, dobro, to mi je dobro. Oh my god, znači mogu sam još tekati diamonde, ali nije bitno, imamo 60 strela. Ja mislim da će ovo biti win, ljudi. Šta vi mislite? Ja mislim da su ovo timeri. Oh my god! Koliko diamond swordova smo samo našli. Oh my god. Znači, samo ću to reći. FNS imamo, dobro.
Moram se sjetiti da mi je FNF tu pri kraju jer sam tu nekakvi naviko da stavim. I mislim da će ovaj deathmatch biti sa 60 sekundi. Moram brzo naći tablu za čaranje jer ako je ne nađem do deathmatcha bit će belaja ljudi jer mogu samo tako enchantati ovaj mač. Jao, šta bih dao da mogu prođem sad, mogu proći? Jao, ništa. Okej. Da li će ovo biti win, ljudi? Samo da ne budu ova trojica timeri, jer ako su timeri onda baš nemam sreće. Oh my godness, oh my godness, and the chest. Dobro. Evo ga lik, evo ga. Oh my god! Te je četvrti lik, nevidljiv je, ladno, ja. Nemam veze. Gepla čuj. Pa ajmo krenuti za 5 sekundi, ljudi. O ne, okej, nisam ga ja ubio. Onaj lik dobro. Bowshota. Nemojte mi sad dvojice napasti. Okej, oh my god. Ostali smo jedan s ovim likom. Idemo ga napasti, ljudi. Moram geplati, 6 gepla imam, oh my god, 6 gepla. Nema, koji lag, molim te mi nema lagati. Zašto frakat mi je lag? Oj, mislio sam ja. Pa bacit ću ovo na njega, pa ne bio ja. To je to! Uspio sam baciti na njega, ali će me bowshotovati. Low je. Lovit ću ga još. Ajmo sada, ajmo! Ja, ljudi, ugasio se game jer je istekao deathmatch. Ajde računat ćemo ovo da je win i ljudi, stvarno smo ga dosta puta pogodili. Žao mi je stvarno što nije ostalo, lik je mnogo bio low, vidio ste da je bežao, bio je mnogo stekovanje od mene. I to je to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj drugi game i vidimo se u sljedeće. Ćao!